Enough, yo. Enough. Guys, lekker vrijdag mensen. Ik maak ook elkaar op het telele. Ik ga het man. Ja, in die tien, ik ga het kan allemaal bakapen. Ik maak toch wel een hele hoesane. Nal bashiman bakar ke brit nyuro ria kimbali kwana. Na wale bashanya na baka. The boys ke brit nyuro renka di bike tsa rona re nyuro ria kimbali. Ya rena le rali kwana kimbali ka so re tsama elinyana re tsama ka kanto kana go mama kana tsama ka maine so ke ba tlo robala eli because ke sokola go robala eli a mme ke sokola go robala nna so tshwantse ke tswe ke fike ka tswa late life a ke le mpitsetseng basadi bana ba le bana di couple tsena tse lwanang ka ramanyalo ba lwanela Mdavazo ba jwetse sister J wa babitsa mala maka ba jwetse sister J wa babitsa ke babitsa can I put one question of the one? What's all about one? Okay, to go panel couple ena ke rata hore ha ke kopana le couple always ke rata ba dumedisa ke passe di joke ke ba botse hore ke manya stabono ke rata go botsa potso ena ke kopana le couple ke rata go botsa hore ke manya stabona le babedi ne ba tla ba ntsetsa hore ke yona e mongwe re ke yona e mongwe na o rena le ntepela screen ka bale step ke na taba le lona yana ya step modimo mo bless le bana ba mphang di gift modimo a ka le hlololo fatsa tswana baka lona ba mphang di gift tloela mamenemene ana a tswafang le di gift jwale ka ka rothi tshwantse ba lo di reka ulwetse le tswafa lo fana ka di gift jwale ka ka rothi le tshwantse le starte di koloi le ulwetse le ntena hampe lentena le khoshang ka di gift fela o tobetsa gift mono ha o qetile le tswafa le tobetsa screen protector lentena hampe e ka rothi mohlomong ke le kopa re le starte di koloi le tsamaye le lo reka di gift ulwetse e bile sure le tsibile ulwetse kae sentse ke le bona le tsibile ulwetse lona le batho ba boxer ke le shebile tje lona le batho ba boxer le reka boxer ke le shebile nna ke le shebile ke ba ke batho ba boxer ba a bona ha bana le data ya o tap screen ha lena le data ya o tap screen le rekang boxer ke le shebile le rekang boxer le hlole le go tap screen le isa le hlola just to etsa tje go tobetsa tje ko kapa le tsebe English tap screen ko etsa tje o tobetsa tjena le tobetsa tjena e bitswa tap the screen into you it bitswa tap the screen no ha o qetile e tla o bontsha kapa le ya ruteya hona le mo tobetsang teng e tla o bontsha gift o fana ka botau o fana ka fana ka ice cream mo yo lona e ka roti ka le Roma ha le tsebe le ulwetse bathi nkwana gore kwala le matila bua le batho bana ba tswafang Mdavazo ba kgathetseng ka ba sokodisang di partnera tsa bona ka Mdavazo tsatsing lena kopa tlo bua le lona bana ba ka ya pele ke a tseba hore ba le trapile mona mo le tswang teng strato ba le trapile ke a pele ha ba le trapile ke a tseba o bona mosadi ya botswa Mdavazo kapa monna a botswa o tsebe ba mo pepetile ba mo pepita
ba mo pipita dathini ka dimela mono ha ile mo dathini ka dimela mono hle kapa koleng Audi e tshweu ke sa ronona le narikisi mona ha e ka ba ntshebeletse ngwanaka ke a kopa hlentlele la mono e funa le yona kapa nariki ke sa re temo Audi di mastool jale ntwe ke tsebang ya lona bana ba ba le pipitile ba le puputa ba le mhluzo ba le mona muro ke a tswa re ba bang ba lona taba bo botswa into ngena ntho ya ba botswa o fara ka ditshebeletso ka tlung manyalong a lona gore ba le pipitile mojolo mo ba le pipitile gore ba le hloise dikwai gore di boyfriend tse tsa lona ba entse gore le hloye dikwai hloi I will hey kwela request wena ya ona na kwa request tsatsile a request tla le bona la request a ke le batla a sa le batla kana la kwela request le hlola nke o tepa screen jale ona le batho bana ba botswa manyalong ba botswa ka Mdavazo bana ba ke itseng ha ke bua le bona kare ke bana ba tlileng o tla ba tlileng early retirement of the Mdavazo ba tlileng Mdavazo ba tlileng retirement ba joe go strato mona ba joe bale no motho sa batla lenyalo early retirement ba le pipitile ba le trapa ba le hlanga phalangapa ba le khumamisa ka mangwele ba le shebele udimo ba runyole loto jwala ho fihla lenyalo a o so tlise retirement bontate bana ba tshwana le runa ba soka manyalo mojolo mma ba o pupitile hore di boyfriend di girlfriend ba ipipitile ho so setse moya fela o setse moya kore wa utlwa la gore wa iphamisa gore la e ntsha e tshwantse ntshe masole kwa yena o fumane ye hema fela e ntsha moya fela o ba ipipitile kwana banana bana ba sa re kgathalle ye motho nyale wa tshwantse ke nyale ba ipipitile sana ba ipipitile o imomone o fihlela e ba dry la moon e dry ba bang bana be se le jwalo le di la moon ra ba batle Mdavazo ha ba batle nix kore ha ba batle ona le batho a sa hloleng ba batla Mdavazo nix ha ba batle Mdavazo kore ba o hloisitse Mdavazo mojolo her ba tla o Mdavazo hore ha o fihla lenyalo mo o tlo sa batle nix ba o trapile ka dikwai ba shebana bana ba ntse ba di pompa ba di tsasa ka di ba di pompa ba di hlaba ka di injection hore di be tenya ba o tloise kwai ba itshwatle nthwena ba itshwatle kore ba itshwatle hore le wena self kore o thole hore le wena self ha o sa e rata le kore ha o hlapa tšhelofole se kore a tsona le o ba le sentse le kore kukunyana batho bona le la sentse e trapo se bile yentse mojolo e go tlaba phe motsoleng ba e trapo o fumane se le ke tlise se le yentse o so batla lenyalo ka punane yentse e se le ke tlise maramanyana yentse ba trapile o ntse gore wena o batla o nyalwa wena you are so beautiful and then wena o thabetse ba girlfriend ba o trapa botse le runa se le re a survivor le banna
ba re trapa gore fumana se tletse moya tje e ema ka thato fone e emetjena fumana e emiso ka mentse tje la re la ke baby I'm coming baby ndiaqhama baby ha ona mqhamo wa nix o tswa moya o mongata fe o tlo jale bothata ba lona ke bona bana baka ha le fihla manyalong le sokodisa di-partnera tsa lona la le fihla di-stable relationshipeng hle le jwetse bana ba tlo shika mona ba tlo njwetsang di-nonsense gore ha ke ba foki in advance le ba jwetse ke tsa ke ba foki in advance bana ba tlo commentang di-nonsense ba tlo lwantsha mona gore ke ntse ke le right le ba jwetse se ke itse in advance a ke ba foki bo holy Messiah bana bo holy Jerusalem bo holy Antichrist gamorso evantina hore evantina antira bo holy Messiah Satan tsa matimora ba go iketsa bitiri what the Bible says ba ya gamorso tsena ona jole ba moshampa ba lo na thuwa bona ba tlo na thuwa no mara wa qetile ba tla ba tlo chikana le nna mo ba te ha ona taba re ba tlwele re bueng ka Mdavaso wona wa batho ba nyetsweng le batho ba sa ba leng ka ra stable relationship ba sokodisa di-partnera tsa bona a ke re se ke le hlaloseditse bothata ba lona ba pele ke baeng bothata ba lona gore le ditrapile kwa pele le fihla manyalo le ditrapile ba le trapile bashanyana ba le trapa ha le fihla manyalo mo le tle retirement le kgathetsa le sa batla next kore la o shebile kwa ya monna hao o bona ekare ke vorso ya bo my friend ya makule o bona ekare ke vorso ore ha o sa na le ntho e filang next ha o shebile kwa ya monna hao le ngwana ekare ke vorso ya bo my friend kore ha o shebile kore ba o trapile gore kore ha o shebile kwa ya monna hao ka tlung ha o sa na le ntho e shukumayo a o sa kone ntho e shukumayo kuwe ka nnete kore ba le trapile bana ba le trapile ka sehlong jwale bothata ke bona he bo ke bo ratang ke ba hore ha re qetile re sokodisa di-partnera tsena tse re ratileng tse re nyetseng re a ba sokodisa bana ba re nyetseng ba re ntsheditse lobola a kry bana ba re kutile mahala ba re shebisa godimo le tlase ba etsa di-spin ba o spina ba o etsa spina ba o shebisa godimo ba o spina di-headboard tsa ba tsa tswa maoto di-scroof tsa scroofula ba o spinne mahala ba o kuta mahala ba o phuphura mahala ba o fa bo bana mahala ba o fe bana ba o shebise kwana ba re yani ya ntša ba o shape ka yani ya ntša dog in la bona yani ya ntša ba o shape ka dog in ba inyolle ba iting ba phushe ntho le bitsa nna nthwane G-sport ba iphushe be dule mona e be iphethole hard burner o kena bona G-sport e ditse mo iphethotse hard burner o nahana re ke hard burner kanti ke G-sport ya tjha obane e shiftile position G-sport ya tjha because e ne tshwantse dutse kwana pela matshwafo jwale ba inyolotse ba bohlale di-clever ba e beile mona sefubeng jwale e iphethotse hard burner G-sport yana ka tafita jwale ha ba qeta inyolla e se dutse mo e se iphethotse hard burner se le batla manyalo no guys wa tsa ke bua nnete ke re nyalwang sefapang sa ntate modimo nyalwang
nyalwang ke bua pela ntate Modimo nyalwang bontate le lona nyalang bontate nyalang akhonto ebuhlungu kuya emtshatweni ka kwae epapa ona ntho tlhoko jala ka o ya lenyalong ka kwae epapa and no re ntse re di tlotla no re di tlotla ka mojolo re a di tlotla re kopana le batho ba re tlotlang ba se munga ba se vuthulula ka nnete le nna ke paki ke wela mono le nna a se le re ke ketsa betere ke wela mono and ba re tlotla ndiyayazi le nto endithethayo and ha ona ntho bohloko jwalo ka o tlo ya lenyalong ka kwae e fedileng e papa e tshwereng ke ntho ka kwae e tshwereng ke stroke ke tseba stroke se tshwara body ya motho marona le dikwae tse e bona gore ye kwae la o ka batho e tshwere ke mini stroke mini stroke kwae o bona kwae ena le e fosfe ke mini stroke ena le mini stroke bohloko ba rona ke hona re batla go ya manyalong jwana o ba botse ba teng ba dutse mo ba ka ra manyalo ka dikwae tse tshwereng ke di mini stroke ba ba mo sere ka dikuku tse ntse e ntse kuku ya te e ntse kore e qeteletse se sa hlolo kwale because every time I re ya kwale fela ya bula every time I re ya kwale ya fela o change the boyfriend di a bula every time I re iphumana direga re ya kwale ya fela o so change the boyfriend e se decide gore e ska hlola e kwale e se decide gore e ska hlola e kwale e mpetse tjena e bone ya tseba gore wa tshwana la ka re ya kwale fela into to bula wa tshwana so se bile e decide gore ke na mbohle ba ka se sa le teng jale mamele he bana ba ka because ke tsa ke tlo nka nako e telele nna zenzile mantse banana ke a hlanya le tlo ntesta jwale taba ka imona ha re qetile o nyalana ka parna le di partner tse serious ka rona re ba sokodisa ka mdavaso re ba sokodisa ke na le potso tsa tselena e ke tshwaretseng lona o bona ba ntse ba bua let's pray for him di khamorse tse hlotseng tse dutseng hona mona ntheng yena e ba e sa rateng mara ba dutse ba comment ebile ba shebeletse baloi ba hlotseng ba shebeletse no ba shebeletse mona tjwa mara ke le rata ya ke no le kwatela ke lo kwatela lona na ke lukisa malapa ke tlo le kwatela lona nrapelle thapelo ke a ihloka sefapana ai yona ndi a itinga nrapelle ke a ihloka haholo ka ne jwale tabaka ke batho ba sokodisang di private into di partner tsa bona ka kanto ka mdavaso ka ramanyalo le ke le ipotso hore e ke fihi kelelong ya hao hore the more sokodisa motho wa hao o na le dikholiki tse ntseng if umme o sokodisa monna wa hao kapa o sokodisa boyfriend ya hao ke ba ka batho ba dulang together ba phelang together ka tlong a ke be ka mejolo ena ya lona ya di fly by night ke ba ka batho ba phelang together hore o kwa ipotse na hore monna wa hao o na le dikholiki tse a sebetsang le tsona tse kgalletseng tse sa thole mdavaso tse kgalletseng mdavaso o ba ipotse mara the more sokodisa monna hao ka mdavaso o kwa ipotse the same man ma sebetsang o na le batho ba sebetsang le bona dikholiki tsa hae tsa basadi tse kgalletseng tse senang di boyfriend tse sa tholeng mdavaso tse kgalletseng mdavaso tse kgalletseng yona kwa yena yo sa ibatleng yena yo sa itsoteleng ya monna hao o kwa ipotse na ha o le mongwe kana monna o sebetsa le basadi le lona banna ba sokodisang basadi ba lona le ke le potse hore banna basadi ba lona ba sebetsa le di koliki tse senang basadi ne ke le duze lonto na o pakeleng ka rabe bana ba go ga lona kaofela ba sokodisanang
ba sokodisana ka mindavazo ka ramalapa lona le ka ramanyalo a lona le ke le ipotse na gore this person yo mo sokodisang ka mindavazo na le ke le tsebe le ke le ipotse gore mare motho ke mo sokodisang o sebetsa le di-colleague o sebetsa le batho and you know why ke batla go bua ntho it is because today rate ya bofebe mesebetsing e nyolohile and ke tlo le jwetsa rate ya bofebe mesebetsing e nyolotswe ke inyolotse ke batho bana ba botswa ka ramanyalo a bona ba dumelang gore banna ba bona ba tswe ba ka matlong a bona ba nyoruwe ba dumelang gore basadi ba bona ba tswe ka ramatlo a bona ba nyoruwe le ntsha banna ba lona ka ramatlo a lona ba nyoruwe monna a robal a kene dikubeng e gadile a tswe hoseng a gadile a thewele a ntsa gadile abafasi beno ba gadile le no banna ba lona ba gadile le basadi ba lona ba gadile le ke le ipotse na gore basadi ba lona kapa banna ba lona ba sebetsa le batho ba sebetsa le di-colleague haeba mosadi wa hao haeba monna hao ke teacher is there any time whereby you ask yourself gore kana mo o ipotsang gore kana mosadi wa monna ka o sebetsa le ma mistress a mang o sebetsa le basadi le ke le ipotsa gore kana banna ba lona ba sebetsa le basadi na le ipotsa mare ntho tseo lona bao banna ba lona le di-traffic officer basadi ba lona di-traffic officer ele ntho di-traffic cop le ke le ipotse na gore banna ba lona ba sebetsa le basadi ebile ba tsamaya ba le babedi ka tlase ka koloi maponesa le ke le ipotse na gore monna wa ka o sebetsa le basadi ba maponesa ba senang banna mosadi wa ka o sebetsa le banna ba maponesa ba senang banna ba senang basadi le ke le ipotse dintho tse jalo ha le mona ka matlong a lona le ka ra di-relationship tsa lona le sokodisa ka mndavazo le ke le ipotse na le ke le ipotse nna ke yona ntho e ke batlang tlo le botsa ona tsatsing ha ke na ntho tse ngata tsatsing le ke le ipotse na le ke le ipotse na Hi, le ke le ipotse na ene ke a tseba le reng I know ke a tseba gore le reng ke a tseba le reng ke a tseba ke tlo le jwetsa gore le reng I know ke a tseba gore le reng ke a tseba ha monate jwang ke a tseba gore le reng nna ke tlo le botsa hle nna nke ke kaka kopa le botsa le ke le njwetsa gore na le a tseba gore basadi ba lona le banna ba lona ba sebetsa le di-colleague mesebetsing ya bona na ke yona ntho ne ke batla go tlo le botsa ona tsatsing pele re ya hole le ke le ipotse na pele re ya hole le ke le ipotse na ore basadi ba lona kapa banna ba lona ba sebetsa le di-colleague le ke le ipotse ha ile mo le ntse le ba sokodisa ka mndavazo motho a hane ka mndavazo a roba le ka mpa a yale le hana ka tsona ena ke le blame nna ke le blame akre ntho bohloko ke what's my ntho bohloko ke le mamele ntho bohloko ke ka nako tse di thola monna o tsamaile o sile mosadi wa hae ene amanyama tota serious basadi banna ba bang ba sele o sie mosadi ka tlong o tsamaya lotawa o tsamaya ha isa lo tsamaya o chaisa lotawa o tlise tšhelete maybe kapa o sile santse ha o qetile o tsamaile ka kwa ya hao o lotawa ka ba bang ba banna ba tsamaile ka dikwai tsa bona ba ile botahwe but what is painful ba bang ba lona le sile batho ba mndavazo active ba na le mndavazo active ba na le active ba active from mndavazo le ba sile ka tlong bontate I so wish bontate le ka understand or who dangerous ka ka gore ibe lona le a jaifa le piteditse dikwai tsa lona ka ra di gym tse staffe ha le qetile le a jaifa le leketlise mekaba bontate ditlapong le a jaifa ha le qetile le sile basadi ba nyoruweng ka tlase ba nyoruweng ka tlase abafasi ba nqaniwe ngaphansi ba nyoruwe basadi ba bona ka tlase ba nyoruwe that is why ke le botsa gore na ke le ipotse gore na basadi bana ba lona
ba na le di-colleague na tseo ba sebetsang le tsona tse ba galang bana ba lona ba o le ba timang le ke le ipotse na hore ba na le di-colleague tse ba galang na ke a le busa na le ke la ntse ke na taba le lona la le ke la ntse ke na taba le lona na ke lukisa South Africa morena Jesu le ke le ipotse na ke le ipotse a tsona ba sa di ba nyoruweng bana le banna he bana e hona banna ba sele monna mosadi a nyoro mosadi a nyore kore mosadi a ba nyorore le ha bona kwa ya ntsa kore ba e galle kore ntsa e robetse tjena e entse e hlaiswe kwa kore bona re mosadi lo galletse le kwa ya ntsa ntse robetse fele buthileng le phaya yo aihle amanye amadoda adlala ngabafazi babo le bapala ka manyalo a lona bontate le bapala ka manyalo a lona ene ba ba lona basadi ba lona ba active wa tseba re mosadi wa o active go ya ka molao as a man o no tshwanetse re before lo jaifa enta mosadi yona mhlabe ente pilo lo jaifa mo ente ntate pilo lo jaifa pilo ya ba gotsi ba ulo jaifa enta basadi ba lona o musie a take a shake jole ka le sefate sa mthata umbethu utashukume okomthi athane le sefate sali santo sali se Jesu la se roka sa fei se le se thuthumela o tshwantse monna ha wa o se o thuthumela ngwanaka o thuthumela jole that's fat ke mang ba jaifa le no ba tsamaile ba jaifa ba fufuletse man ka dimpa tse golo bontate bana ba ditinanyana ene ke na le ba gotse ba na le tsona dimpa tsela tse golo ske ka paka bua haholo ba tla mkwatela mara ba na le tsona ga ba qetile ba tla be ba nkina ha ona monna ntenang jwala ka monna ya tima mosadi wa ekwae ha ona monna ya ntima jwala ka le kinya bofebe basadi ba lona le gothalletsa banna ba basadi ba lona e be difebe kunyamba hai baba kunyama khanyisa jwetse le etsang manyalo kore ke ntshebetsa zale ke le bone betere teng ke le jwetse ke a tswa le etsang wa tswa le reng banna ba lona ba sa hlola ba le tshwenya banna ba lona ba sa hlole ba le tshwenya ba sa hlole ba le kgathalla ka mthafaso ba sa hlole ba batla mthafaso yazi nithini I will say understand banna ba lona ha ba sa hlole ba le tshwenya na bafazi beni ba sa hlole ba le tshwenya ka mthafaso lengahlani khathasi indoda seyithule sengasawuqeli nomfazi wakhe sengasawuqeli base basaleqeki basalekopi umntafaso utlwa le re ha le bua le re ha batho monna ka sa understand you understand ukuthi ndidiniwe le re ba understand ha le bua ka bona le re ba understand monna ka nna wa understand that is why bile ha sana problem ha sang khathatsa yo whoever ya nyetsweng wa bona ha re tla ka ba nyetsweng once monna hao a sa hlole a o kgathatsa kapa mosadi wa sa hlole a o kgathatsa ka mothafaso tsonga don't celebrate into you sky celebrate unto you bon o jwetsa nnete ya ntate modimo don't celebrate it ska so vuyela ukuthi indoda yakho understand ska thabela gore monna mosadi wa understand gore wena ha o sa mokgathatsa ka mothafaso Don't be excited about that. Or no indoda me understand. Umfazi wami understand. Don't be excited. What's all why? Because sometimes the reason I understand that is because we replace it. Baba Baluna, the reason why muna wa hau kapa musadu I understand kapa your partner asahlole awuthwenyanga sakhathaza ngomthafazo why sahlole ukhathaza ngomthafazo it is because usona le motho o replace and baba balona le tsebe and baba balona ba le replace it o replace ke motho ya good
o replace it ke motho ya good ka Mntavaso, because akere ba bang le a tseba hore o nyaletswe fela because o na le kelelo le family le re fela hore o motho ya lokile. Batho ba bang ba lona le good ka Mntavaso, le good ba go gae a se ba nna o chatwe o good, ha se re ha lenyetswe le good it's just that ba bang ba lona banna ba lona ba lenyetse because motho a decide lo right ke kopane le mosadi ya right tlo ke monyale le wena mosadi decide lo re no ke kopane le monna a right tlo ke monyale tlo re nyalana tlo ke dumela ra nyana. But believe me, it is not like we are good ka Mntavaso. Now ba bang ba lona le sukodisa banna ba lona, le sukodisa basadi ba lona ebile le se good ka Mntavaso. Ale right, ale good le ka Mntavaso. Ba bang ba lona ale good man. Le a tseba Mntavaso na fedile fedile hola di cricket hola di ntho di tlabora ho fedile ha go tlo sukudisa mo ke maitsong o monate hobane o utlwa ka rona ke khumto yesu ba umandi ha ona motho a tsebang hore o monate. Le sinya ke ntho ena hore be ntse re le motivate ntse re yo baby you are so good. Le sinya ke ntho ena hore re le motivate mo ne astina tortina mo alba tlo sinya lona. Nka bo sa ikeng, nka bo sa wena ntse ra o phele le kwa nka bo sa yetse Mntavaso, nka bo sa yetse a tšwetsa bana mo go ga na batho ante nna jola ka batho ba sukudisana ke tswa ka nna ona na go ne totele se ke le tsotsi ona na go ne se ke le tsotsi ja motho a nsukudisa ka Mntavaso ne ke mo sia bete mo be ke tswa tsamaya motho a ntse a nsukudisa complain ka Mntavaso ne ke mo sia bete mo be ke re yes ke a be ke tswa starta go le ka tsamaya ke ya dintho ntse kotsi fihla ke ipeya hantle ke tla ke gotse and rona banna re tla re gotse re tla re thabile hampe o ntse o nshauta mona o rwa kana kapa o robetse ka mpa se kuna ke ndaba nao a rena taba le wena o tla o robetse ka mpa a rena taba le wena re tla re letsa molodi o re anta se hluthi mntana sikhathalele khathalele re tla re gotse mpa ena le ditse kwa yena e benya ke mafura re hlapile hlapa o qetile o Mntavaso o hlapa o qetile botla o bina mmina thoko legend ntho a gale ke ena robetse ka tlong mona e hanne ka Mntavaso o nahana re wa o swetsa ha tse bore o tla o gotse ene ke le jwetsitse le nakong e fetileng ka re guys, do you know that hona le di ex tsa rona kapa di ex tsa basadi ba lona kapa di ex tsa di boyfriend tsa lona tse gutu feta lona di current partner? Hona le di ex tsa banna ba lona kapa tsa di boyfriend tsa lona kapa tsa basadi ba lona kapa tsa di girlfriend tsa lona tse gutu feta tse ne di le gutu feta lona ka Mntavaso tsale di le gutu. Hona le di ex tse ne di le gutu re mpa fela re sa gona o phela le bona mara bane ba le gutu batho ba bane ba le good bane ba le good. Then how qetile wena just because wena o choositswe you are now wena no Mrs. Mama Mr. Mama wena o choositswe now you want to be difficult o sukudisa ka Mntavaso but kana go tsene o tletse wona o zele wona ke bona kare ha le jwetso batho ba le nyadisa ba le jwetso re ha o nyalwa one of the thing e nyalwang o nyalwa lepona o nyalwa kwa o nyalwa kuku se chatelo zo zinto bantwana bam re yengwe ya dintho tse tsa re nyalwa tsona dintho tseo
So it doesn't make sense or even how so fitla lenyalo o fitla ka relationship is stable for somebody how choose it how qetile that person wa musukudisa le sukudisana nyalwa ni vani o lwana le motho ya decide to ya decide go yetsa di right tsa hae. Somebody has decided to this person to batla mo yetsa di right tsa ka. Somebody has decided but ke bona ba le ba sukudisa ne ba sokolisa le ba sokodisa le sokodisa batho ba decidile batho ba sa le bonang as the girlfriend batho ba sa le bonang as the girlfriend batho ba le bonang as jole ka di wife but the same person e o boning jole ka wife today wa safari o hana ka kuku o na le excuse o dula o khathetse and I understand why le dula le khathetse ko re le trapisa dikuku tsena go tumjolo ni dlala ngazo bantwana bam ni dlala ngazo le tla le bapala ka tsona. No, e se bile e ka ro ka screwful ha monna ha wa e batla e ka ro ka ya hapulla o mo fiona le tsongo di baby yenzela phehlanze baby yetsetse le tsoho mona hle o ntlwelle e ka re le ka ba fa tsona go re the way le khathetse e ka re le ka screwful motho a screwful re baby eng ke hle o yetsetse le tsoho la ha mo yara le re tsofisa lo nyala re batla o nyala but kano ko eo ka ramanyalo kullelo unobena hullelwa hulwanelwa nonsense hulwanelwa fela re monna ha rata mdavaso mosadi a rata mdavaso o nyalang o tshakela ntoni o batla lenyalo ha o sa rata mdavaso o batla mdavaso o batla lenyalo because lenyalo le tsama le mdavaso umthatho hamba nomdavaso lenyalo le tsama le mdavaso if ha o batle ka mdavaso sena o tshata mamene king hayi nisidinile kumane kuyalwe emitshatweni nxa uthi yabuza kulo nto monna bahle nna ke khathetse monna ka wa nkemella o no tlo etsa mmo buzo wenza ntoni ha ke mofile o batla hape a yetseng hayi nxa ndimphile ufuna futhi athini a yetseng mosadi wa ka ha ke mofile o batla hape a yetseng lentena hampe lentena tonke le jwetsa ba bang ba lona banna ba lona kapa basadi ba lona ha ba no le jwetsa nnete hore ha se lo re le monate o thatwele ingqondo wena o nyalletswe kelello ha se lo re monate o breaka ka ntho se ngutu ka yona o breaka ka ntho se ngutu a se uthi ni mnandi obanye bena ni mnandanga re a le motivate gale ke le jwetsa re kana go tse ding ha re jo baby a se utlwe ntho tsena ha re a le motivate a se a qoka motivate le la tsetso go re fela ntse re monate yo se thulenje ntho tse ka ra dipelo tsa rona mona ha o ka tseba re tsebang rona re thotse fela go re sukudisa mo le zo break up le nyalletswe dikelello bontate ba bang le nyalletswe tšhelete a se le re kutu ntate o tlo sukudisa mosadi wa o ka kwai maqobole o yalang ka o tla ona monna ntenang jwala ka monna reng ha kwatila ba hana ka kwai ya hae akon ha ona monna ha ona mosadi ya tenang jwala ka re ha kwatila ba hana ka ntwa ka kuku ya hae lona le domo ampe basadi ba nyetseng kapa banna ba nyetseng ya re ha kwatile kapa boyfriend tao serious ka wena a ba re batla o nyala bo hana I mean ha o kwatile wena bo hana ka lepona yo le lempa le siwe ke nako fela le ka re le ka phehla dipelo tsa bona le ba botse hore baby mplele nnete ke monate na mara ke a tswara ha o tlo le bola ha o tlo le jetsa ha ba tlo le jetsa o tswe manyalo mona o tshwana la ngwana a ngotse a kre ngwana a ngotse hampe ka pa etsa ngwana la a etsa sanse la ilimpe o tswa re tsi nana tsi re motivate ngwana tsi ndava so re etsa tsi
mtaba zomo re tsi ka pelo ntse ke re yo ha ya ntla ibone into ntse mara re petile ke tse ke re tsi kana go tsene ntse ke re yo a se utlwe ntse an petile le a sukudisa le sukudisa banna ba lona le sukudisa basadi ba lona le sukudisa batho ba serious ba lenkan serious ba le respectileng indoda ehloniphileyo ewuboneng jwale ka a wife esa bona jwale ka girlfriend somebody ya uboneng as a wife but le ba sukudisa yo ha ina sukudisa if re ka ra hopola hore basadi ba rona a ibile nna ke na mosadi basadi ba lona ba sebetsa le di-colleague tse senang banna solango ntse mo sukudisa ba tla monatha mosebetsing batla monatha mosebetsing mane wena solango ntse o sukudisa number 2 lona bontate basadi ba lona ba tla banatha mosebetsing jwale ka ba sentse ba nathiwa gote basadi ba bangata mosebetsing abafaza abaninzi ba nathiwa gote hayi ba kiwa sana ba kiwa kakhulu apha emsebenzini kiwa ana monna ntse no ntse ka monna sukudisa wa tseba ke hlola ke re ndate mofuhle before lo jive mofuhle o tlo tsamaya lo jive le wena o swaka if ba tla tsamaya o tsamaya le di friend tsao mofuhle fuhla monna wao ba ka makna ka kenso ya bona yona ntse fanele singa qabane ngayo re ka qabana for dintho kaofela but let us not qabana for ndavazo because it's part of the package especially for lenyalo kapa for a stable relationship. It's part of ndavazo is part of it's part of marriage. It's part of marriage. It's part of marriage. It's part of marriage. Now, here is the thing. Bondat, ke hlola ke reng ntho skela tsamaya ska hai mara TikTok yo bondat skela tsamaya hona le bontate ba utlwalang ke ba jwetse ke re mjolo kapa bofebe ha se ba everybody bontate bofebe because ha ho monate re o ye bofebe o le ntate ha o qetile o bo khutla ka kwa ye robetseng tje kore lenje ha o monate re o ye bofebe but kana go o tlang ha o ka tlung and ha o qetile o tla o ze kwakho o tla kwa yentseng tje jwale tshwantse e tlo phamiswa e a luvuka e kopane le botawa nqelile e papa because by drain le man o tseba the girlfriend di se hlo the girlfriend bontate the girlfriend di se hlo ba e hula jwale ka lelana la ntho la o kila bona lelana nxa le sengwayo lelana ha le hangwa a kere ba tseba go tlo tsamaya o ya ha hao ba e hula ba e hame ba e khupela mkhutsi ba e hame di girlfriend gore ba etsetsa gore o ye ka yona e sentse ditše di girlfriend ba e hama jwale ka lela la phihlong gore kwa bona bomme bana ba tsubang snake ha ba hama lela o bona be le tsala so ba le hama ba le hametse di girlfriend ba le hame ba le hlokuhle le thumbonyana lena la hao ba le hlokuhle le qetile ba re ka molomo ba le ha ha ba qetile le re ene wa tsebaro ha le kena re shwa fela le fedile thumbole o tlo ya ka jojo e empty kwakho o tlo ya ka jojo e empty ha hao
bontate ba bangata le ya ka dijojo tse empty o fumane le empty ile empty girlfriend e ikukurile e tsale wa ikhutsa ai hamme jole ka lela ai hamme fumane ile papo le diela basadi ba lona bofebe le lahlela basadi ba lona ka bofebe bontate. Sometimes it's very important to understand the age ya bofebe or mara age ya ka isa ndumela le strength sa ka le energy ya ka di sa ndumela hore ke ne ke bofebe because ba bang ba lona bontate le ya tsema ha e qeta ho rota fela ha e qeta ho khama fela o phelile ngayo ha e qeta ho khama fela ho fedile ho tswa moya pho ha e qetile Stella Sama. Stella Sama. Stella Sama. Bontate, ke kopa lefa. Hona le o ya bofebe e tletsitse ha o khutla bofebeng ba e re fela vu ha qetile bofebe ma e khutla e se letse e se sosobane e sosobane e phelile because bofebe ha se ba everybody especially how le ntate o tshwantse o bona ha o se le moholo ha o se tshwanela go tshofatsa mosadi wa le hore o tshwantse iphele mosadi wa but le lona basadi tlohellang o sukudisa banna ba lona hore banna ba lona ba qeteletse ba tsamaile ya ka no sokodisa matota wena abatota na tshobele se be mkile jwale banna ba lona ba tla ka dintho tse tletseng moya ka dikwai tse tletseng moya tse tletseng tse sosobaneng e probile se because kwana teng ba mo utlwisitse monate ngoba wena ya nqena awufuni nix ale batle nix le khathetse le complain ke go ba le jotsa nnete nna la le ke la nkwatela ke tlo le jotsa nnete nna la le ke la nkwatela ke le khatala le ba ntse ba nkwatela mona ke ba khatala but ke bua di nnete tse o ntate modimo di tsebang ntho e ke tsebang ke hore we always forget gore jalo ka wena o tlhosetsa mdavazo ka tlung go na le basadi ba o gallang ba o galletse to an extent ba sebedisa tsane tse reng go khabafaza ba galletse dikwai ba di galletse ha ba tseba ga etsa jwang ene I'm telling you bontate the most sukudisa partner ya o mosadi wa o hona le banna ba galletseng dikuku ba gadile le no mo ba robetseng teng ba gale wena o sukudisa motho wa ha ba ka ba mothola mosadi wa hao ka ba thola monna wa hao I'm telling you because ba gadile hona le batho ba gadile guys runa re dula re le bang se tlala se sotwa hona le batho ba dulang ba le bang ba galletseng mdavazo wena o qhoshetsa monna wa hao o qhoshetsa mosadi wa hao mohlamba ka motholang I'm telling you and o tlo thola ke motho ya good ka mdavazo o tlo thola ke motho ya good o tlo thola ke motho ya good batho ba reng ha ba etsa di women on top umta khop motho a kotsane motho a etse women on top o bila lona le etsa di women on top tsa gale le rudula le take man fumane le hlela pestman le dula le take ga bohloko mo fumane le re bipeditse mo ka women on top ya old fashion fumane le re bipeditse mo ka old women on top ya fashion ya gala o petile o tlo qhosha mo ha ona le di style tse ntšha wena banana ba ka tšeko ba tla ka ntho tse ntšha wena o tloša pa ka tsane tsa gale o fumane o hema odima ka mona le hema le ha bohloko ebile ka re le na le di-asthma Singabantwana bakho nna ke bua fela ka monna ke a tseba gore a le tshwane bo osi a le tshwane ntho tsa nna di tshwane le ka motšheso a di tshwane next
a di tshwane ntho tsa nna di tshwane jwale ka le tsa rona di sa tshwane ebile di sa lekane le tsa nna di tshwane le ka di-onto a di tshwane le ka marako a di tshwane le ka marako a di tshwane ba bang ebile le sana ona di-skepsel phelile a o qetile o tlo sokodisa motho ya o rata bone ya o kgethile ya decidile ho nkella le naha thote eo ya hao ho na le motho ya decidile gore a nthata ne le qeta le naha ena because ha ona marako mona mara tlo ke monke a ntse a le jwala ha o qetile o tlo sokodisana le motho ya decidile gore aga tlo ke monke a ntse a sena marako tjena ha o qetile o tlo sokodisa mona le tlo iketsa di China manyalong a lona le di-relationship le batla ba stable le batla ba difficult monna ngwanaka ne ndoda o kwata o tloma o kwata ha o le mosadi kwata o tloma o tla tjena o kwata o tloma o kwata o tloma le ha o le monna o kwata o tloma o tla tjena mo o tla mo ya kwa a o qombi a kwazi qumba a kwazi qumba a kwazi qumba next out lo qumba mo do class an kwazi qumba mo no te o tshwantse di je fatshe DJ Fast le kampa la thola la betsa sign language ha ba ne le tlwaetse o bua baby yo imnandi le kampa la thola mara umsebenzi uphumelele ka jwetsa ke nna sister Jacobet ka o jwetsa hore o mbloke phone ya hao kapa o diele phone ya o metsing nna ka o jwetsa ditaba hore o re utlwa hore galletse o diela phone ya o metsing ngile ka le tla kwala ngile ka le fa ditaile tsa mogatalo la tsimamela mbantwana mama umtino mogatalo wa tshwana la go stopa motavazo ro ska etsala ka tlong a wa tshwanela motavazo wa tshwana la o stopiwa ke mogatalo se tiniwe the same way se thekela se tiniwe re thewela re khathetse re go tla re khathetse the same way kile ka re le lona fanang ka di e ba le ditaile tsa mogatalo ya ba ese ke style sa mogatalo wa tswa style sa mogatalo ke sefe ke le jetsitse ke mareng ke le jetse bua mo ke mareng re jetse style sa mogata ke maya se batlang ke maya se batlang ya batlang ke mo jetse style sa mogata la ke sefe me okay re jetse okay re jetse okay re jetse okay re jetse ke nna okay ke le jetse lona ba hlatswa modimo o e beile mo punana ya lona e bewe mo so that e be flexible punana ya lona e bewe positioning e kgona go ba flexible o betsa o shebela ezulwini ya hlaga o khumama ka mangwele ya hlaga now style sa mogatala wena o le mme o shebela kwana betheng o roba le ka lekeke o shobele kwana style seno ha se tlo batla hore o etse mekutu ha se etsa le wena ntate ha o tlo roba la odima motho bontse o kunya o kgathetse ebile ke a tseba hore lona le yes ke ntja but erobetseng it's a dog of the sleepy wabona. It's the same dog, ne? It's a dog, but in the sleepy. Wabon. Even like in English. It's a dog, but in the sleeping this side, not in the humami. It's a dog in the sleeping this side. It's the one. Even like in English. It's the one style. It's the dog, but this time this dog. It's not a humami, this dog. Now this dog is sleeping in this side. It's sleeping in this side. And when the dog is sleeping in the side, the dog is sleeping in the side. Now, but still, you need to petella. You need to petella. Because when you petella, it's flying out in the back seat. When you sleep in the legate, so it's in the legate, then you petella. When you petella, you make that thing to make a dish.
a dish e hlaha jwale ka dish tjena e hlaha jwale ka dish ya TV satellite dish e hlaha Ishaka Zulu nna ke kgalefata ba bana bana a kgalefata ba ba nkwatetseng ga ba nkwatela ke ba fokisona ka ke sa tlotla go bona ke tlo kopa monelo o bona ebile legolele le go thepa screen ga le qetile legola go ngifta legola go gifta e ka re hote mohlomong ke re le lo di reka Woolworths nna ke re le tsaba le lo reka di gift Woolworths ke itse le mphe tsona mona di phone tsa lona because ke a tswa le Woolworths a le tsamaye boxer le fela bo boxer ha le fihle bo Woolworths ha ke le mphe di gift le hana ka di gift tse teng phone mona na le ntina hampe yo ha ke re mphe di gift le starte di koloi ke re fela ntho tobetsa mo and give me the and then the gift. Thank you so much, Mama. Tepandes, ebile ke khathala le ke tsa tape. Le tape ka pa tape ya ke na taba. Skala bang giftan. Thank you so much. So, re tshwanela re be le ditaele tsa moghathala in the house. Thank you so much to be part of the family. Obana lona ba decide le ngore le mpha krodi le ba family le party ya family. A lona ke le rata lo feta no. Ke le rata le lona bang gifta. Ai. Jwale le tsa re ke etse tjena jwale. Le tsa re ke etse tjena. Le tsa re ke etse tjena jwale. Le tsa tjena ke etse tjena jwale. Ke etse tjena. Now re na le style tsa moghathala. Jwale bothata ke bona ai lona ai lona o re like ka re letse the style the dog style the dog of the woman and the dog of sleepy ne but not the one khumami ba jwala le petile lona le khuma maso le akobeya le khuma maso le etsa mokokotlo tse le ha le etsa position eo ya moghathala ha le qetile le akobeha ni akobeka le etsa mokokotlo lona o betseng ni akobeka nyanza so le akobeka jwale ha o kobeha nthoini ya nyamela mara ha o kobe mona o la o robetse ka mokokotlo o bo petlela up o petlela so etsa dish etsa jwala ka satellite dish etsa jwala ka dish ya DSTV etsa satellite dish etsa dish ya DSTV ivela ka mnanditi etsa DSTV ke a kwala jwale ha e hlahile jwala ai bondate yona hai kopa o kwala ha e hlahile jwalo bondate ha o hloko o kene deep ha o ngene deep ha o kene deep okay ha entse dish satellite dish I ngena deep I kene deep I kene deep I kene deep o re fela o re mona wa e hohla di lips mo khutla pes lips o hle di lips mo because already since satellite dish o hle di lips mo jwale bile ha o ile wa khata kepse ya no e tlosa jwale ha o e hohla mala di lips mona o ya o hohla di lips mona o tla utlwa a sa thothomela nyana o tsebe jwale o fihlile o tla utlwa sa thothomela nyana o tse nyane tse a tshwana le tlokwatiswa ke dintho tse simple ma tlokwatiswa ke hore tla utlwa sa thothomela ha o kene deep ha entse a petleletse ithe ha entse dish satellite dish ai ntho entswe satellite dish ha o kene deep ma
niyabalimaza because jwale o tsebe o iphushitse tjena phushitse jwale le dinamatsane kaofela dintho tsane di atumetse pela le mati mona skhila paqang komnyango di atumetse pela le mati mona jwale ha sa di jwalo ha o kene le deep ha o fake deep ni visa bantwana ba bantu ka buhlungu ha o kene deep shop fela unto or and to utlwa jwang hore le yena o na itse o kgathetse mara o utlwa sa a natifetswe o tlo mo utlwa jwang a ke re na itse o kgathetse mara uzova semandele o tlo utlwa jwang hore le yena sa matetse sa natifetswe mara o na itse o kgathetse le nrekele makeup kit one ke le ka o tshisa kana kwane ha ne ke ntsa bona gay ana ke etsa bona gay ka ke tshisa makeup kit marila ra ke shaba ka fara manyalo ona ha soloki ke lamba ka di tshisa fela ka phoso manyalo ona ha soloki ke bona ke ha ke tlile ke ntate modimo itse mo tse ding di sale ka phoso mara ke so o tlo utlwa jwang ha motho wa hao ha sa a ke rona itse o kgathetse jwale o utlwa ka grave ha o ka ba le grave o mhluzi ha o ka utlwa grave ere o tsebele la sa le teng o se le party o tsebe se le party ha o ka utlwa sana le grave o tsebe se le njawani njawolo jwale se le mo jwale ke di style tsa moghathala tseno wa tswaletsa le tsa hore le skela nala lwanela dintho tse siko ninga qabaniswa izinto ezincinci fepa ntsha ya hao ninga qabaniswa ngumntavazo bantwana ba skala kwathi because when monna sa khone monna ya sa thole mntavazo o ba grumpy o di mutsu o tla complaina o tla utima chelete o tla o yetsang the same way musadi ya rata mntavazo ba sa o thole o di mutsu musadi ya rata mntavazo ba sa o thole o di mutsu o grumpy o jwang ba ya sokolisa abantu abathanda umntavazo mara banga uthole ke tsiba ka nna ha ke sa uthole nna ke a tene yo nna ke sa uthole ke a tene yo ungandivimbi mna yo ungandivimbi nka rwakana bosiu kaofela nka dula le ka hodima ntlo ke be ke hoeletsa ke rwakana nka dula le ka hodima ntlo ungandivimbi mna ene lona le mpa le sa tsebore when monna a sa khone o thola mntavazo it's like hona jwale if nka lo tshela plastic yena metsi if nka lo tshela plastic yena metsi e tlo tlala izogcwala kapa ke example if nka shake ka shake coke tjena ka shake ya qala and then how can iphunya coke yana e tlo ntsha coke yana is spade but that qetile e tlo ba right. Now most of the time ka matlong a rona once monna sa thole mntavazo kapa mosadi sa thole mntavazo o tlo makala lo mtulela yonke into le tlo makala monna ka o lwanela ntho ngwe le ngwe o tineile fela tsena because it's like when you are constipated. When you are constipated, o sa khone ya toilet, your body ha be right. Oba awuhlali kamnandi mara awubi right when only constipated, awubi right. But immediately khona uya toilet, uqala uba relieved. Mntavazo, one of the things etswang ke mntavazo in manyalo le di relationship, o fokotsa that pressure ya di anger ya di dinto di imfazo ntho dila le lwanela dinto tse sena nkelelo because when you are constipated how be right how be right when you are constipated how be right. You're going to be okay. Kana go qeta go ya toilet dance when o qala ba right. Le mntavazo when o sa weyetsi o ba constipated o tshwana le motho constipated. Ha o sa itse mntavazo o tshwana le motho now o ba le anger what in ya o etseng but net car
Tha manje ruta fela tlo utlwa. E re ba o rutise fela, e re ba o rutise. That is why basadi ba bangata ba gona o iketsa ka menwana ya bona, ba gona o DJ. Nna ta qeta o come over right. Over right, ta qeta o come over right. That is why ba qeteletse banka di tsane. Ha ba qeta ba rutisa ba ba right. Now, it means who come and ngumdavas ukhama kapa ho ruta, guys, ho rietsa ho ribe calm, ho theola that tension, ho theola anger, ho theola di issues, o ba right, le ba right. That is why le halike la kwatelana, you don't need to punish your partner ka mdavas. La halike la kwatelana, seni kumbelane, you don't punish your partner ka mdavas. You don't punish your partner ka mdavas. I would say, because utoyetsa meta ibe wese nizokumbelane ningathethisani likwatile ubitha uangry mufefela utlabona mufefela utlabona monna wa ba right tsone ntho go kena he be ke kwala ke batla go tsamaya nna ke lo roba tsane ke tsamaya mamela he ntho o qetela ke e ke ratang. Once ubohana ufa monna wa hao, and then seta saka silukului. Once ukahana hufa monna hao mdavaso, ho boba le ngwanana ya mogona a ikutswang le yena a ba utlwa monate ngwananeng eo bona tšhelete tsa o di tlo fella mono, tšhelete tsa lelapa la gago di lo fella mono, ke vala tšhelete tsa lelapa la gago di lo fella mono. The same way mosadi wa gago ga o ka mosokodisa a ba kopana le mahlalela ba mo fa ha monate. Ke batla go jotsa nnete bona se fapantshang ke modimo mosadi wa a ka nka tšhelete ba ifa mosadi wa a ba ifa mahlalela a betše mahlalela. Tšhelete tsa lona today di fella dinyatsing because dinyatsi di etsa di responsibility tse fetang tsa lona. Tšhelete tsa malapa lona, tšhelete tsa banna ba lona di fella dinyatsing because di responsibility tse tshwantse di etswe ke lona, di etswa ke dinyatsi tsa lona. That is why today lona le dutse ka di card tsa di point tsa di clicks, dinyatsi tsa banna ba lona ba dutse ka di karta tsa di banka, wena dutse ka card ya di point mo le electricity ntina hampe tlo dula ka card ya di point mo ya disket le dutse ka di card tsa di disket kana go tsa nyatsi ya monna yona di ka card ba bamba lona le tsebe gore monna hao o na le card e file nyatsi because ba bamba lona le hloleile. Dem thank you so mosadi ya good ka mdavaso ha ka thola monna na le tšhelete monna lo mo etsa ntho mo lengwe mosadi ya good ka mdavaso. Yes, lona le tsebe mdavaso is one of the things tse gona go etsa tšhelete lona. That is why hona le batho ba sebetsang ka ona. That is why rena le batho ba bitswang di slave queen ba sebetsang fela ka mojolo le ka banna because ba tseba re mdavaso is powerful. Mdavaso ya tsa re monna ka o hlokomela ka baka la mdavaso. Yo, that is why lona le dinkele hlong dintho tsa mdavaso because a le ditsotelle matsama sheba batho ba tsebang bohlokwa ba mdavaso ba shave le tsa bona, ba shave diponana tsa bona, ba shave ho school tsa lona hona jwa like ka tla ka tlo di sheba kapa wa nyolla lotitse ba bang ba lona ke 100% women hair a hoi rastafari le ntina hampe ba bang ba lona ha o tsebe le gore di a hlatswa ina le chemicals ntho ena gore hlatswe be nkge monate tse ding ka re ke mohodu wa gale o robetseng 3 days o sa hamuwe. Yo kunuka ngathi kukwimpuku efele ngaphakathi
because a le ditsoteng because a kry-a le kgathale basadi ba lona a le kgathale banna ba lona a le kgathale le o itlhokomele because wena you don't care a le kgathalele nix ba bang ba lona ha o qala hore fela ingathi ku Facebook ha o lotulela le ya kwang lena le ya kwang e ka re ho shile teba e shileng ka sehloho e ka re hona le teba e shelletseng dipakeng tsa diropo ipotsa re ba teba e fihlile jwang diropeng tsa motho ena a motlhetse impuki fike njana pa teba how can the tweb die in between of the 2 feet. That's ka English. English. We put on how can the tweb die in between of the 2 feet of the person? How mushaba umutle marha qala lotule yanga phalele le yanga pa unga tweb I get it tweb again in English. I get it but yo it's tweb is in ring is in gore bile ke nke mamedi ke a kwala ke kopanga mamedi ba babedi ba bararo ke kwala tla le jwetsa ka ditaele bekeng e tlang oh like the green is a tweb. You ask yourself, the tweb is die. Nene mutu. Never said I get it. Maraya le bana bana ba dinyatsi ba ntena hampe. O be nyatsi forever. Yes. Tlo ba nyatsi forever. O tlo ba nyatsi forever. A o tatile bo le excited o tshwere karta. O tshwere karta o excited o wa betshwa o yetsa. Mohlamme khaba ya lona e se kwatsi dikuku kona le batla manyalo. Hlansele le babe. Hlansele tsofetse. Monna no ha wa o sila ikena o batla go tlela ha. Monna wa bona monna e mong le mong a kgathalo o rata ha kae. Ba tsolanka sa o nyala. Le ho sane o seng aka decide o ya ha ya bare baby na ke decide lo itulela aka ke sa batla nne ke sokodisa ka ba ke decide o go lutsa ntho le mosadi wa ka because ke a tseba no ba ntse ba dithetsa ba ntse ba re ba lwana le basadi ba bona ba lwana le banna ba bona banna bana ba ntse ba le kokona mahala lona dinyatsi jwale se ke ba le lona ba sa batle go nyalo because of lipeletse re le tlo ba batle forever le nana re le tlo ba batle forever le nana le tlo ba batle forever ke go ba le jwetsa because now lona le decide lo ba di girlfriend forever nde ke rata gore the same man ya o spoiler ya o yetsang everything today one day o tlo jwetsa ba re baby nna se ke decide lo khutlela haka o tla fana le re batla se le letse fana o tsatsa ya ndo kwa ta motho bo sira sino kwa ta motho re tlo phidisana nga monate le re batla se le letse gona jere le kentse di slave queen le kentse di star le smart le nana le tlo ba batla forever ke hlola ke re botsang bo mmalona mma o na le motle o jwa ngwana jwale shaba mma o na le motle o jwa mma o hona jwale o njang mamako mma o ne le star ntse le star lona le nana re le tlo ba batla forever ha le qetile le change banna ke di jwetsitse last week ka re ba change banna we play le wena o tlo ba girlfriend we play le wena o tlo ba ntho ha ba ke ma batho modimo Miss South Africa ba ka bo Miss South Africa ba pele bo Miss South Africa ba ne ba le batla ba pele ba ka bo Miss South Africa la re ke re lo ba batla mo a ke sure Miss South Africa o ntsa le motle ha ke sure Miss South Africa if aka batla o kenela bo Miss South Africa today aka gona win because beauty is gone ifedile beauty ha una mosadi ya tlo ba motle forever ka nke le jwetse lona bo o se ba sa batlo o nyala ha o tlo ba motle forever but nthe ke ratang banna bana ba ntse ba tshintsa ba tlo iqeta le pona le la gago ba tlo le qeta ene ba bang ba lona ba se ba le qetile hlole ke kopana le bona hlole ke kopana le batho botho no aya ikse go kuku apa pelile kuku fedile tu adio ba tlo le qeta banna bana ba nyetseng ba le qete ene ke ba ratela ntho one banna bana ba nyetseng ke go ba ke le jwetsa ba etsa
I'm cousin. Would you want to bless it to tell someone? Banna ba nyetseng tsotsi tseno modimo di bless banna bana ba nyetseng ba nkgaza modimo ba bless haholo ditsotsi tseo ba blessetse netore di ne di qete ditlatla tsena tsa basadi tse sa batle go nyama tse ipoleletseng tsena gana gore batlo ba batla for next forever ba etsa tjena banna ba nyetseng ba etsa tjena ba etsa tjena ba etsa tjena ba unka kwena ye ba o kwalla ka kg banna ba nyetseng a o kwalle ka kg ne a kuvalela ha qetile ke ena ye o ya ha hae o fitla yetsa dintho tse important then ha qetile a bantsa etsa tjena a o spoiler o fe di gift a ba o kwalla a o rumelle tjhelete a o kwalle a o fe dintho di gift tse ntle a o kwalle ka nako tseno o thabile hore ka hare ka mo o thabile o ntse re o nrata he's doing everything for me. You know that guy, that guy has loved me so much. Unza khutla ntse tlo jwetsa re that ke tlo mo lahla mosadi yana ke tlo mieka ke tlo divorce mare ke atla utla baby ke atla relax baby a ba tsamaya ha qetile a ba o romela di gift ka di valentine a ba o kwalla ka mona o thabile then ha qetile a ba ntse a khutla re baby you know actually ke batla o divorce mare I'm so concerned ka bana baka in bakiatla ne baby a ba tsamaya a ba fihla o romella di tšhelete o spoiler etsa jang jwale di thotho tsena o thabile mare ha bone o ntsa tsofala number 2 ha bone hore o ntsa ba moholo number 4 ha bone hore o ntsa tswa marketeng ha bone o tswa marketeng a ka bone no ba o tswa marketeng o thabile fela because you know kwalletse ka mona o excited ha bone o tswa marketeng mohlanga sa letse ha ba tswa marketeng sa ba batla batho ba serious a sa nne ba tla motho tlo nrata tshunetse zo nthanda auka tshunetse zo nthanda ka tla motho tlo nrata ye re tlo understand ana re tlo utlwisisa monna yane a sa gotetse ha hae bana ona mosadi ya ntena jwala ka mosadi ya motla qetela ba sa sebedise botle ba hae to build for family for marriage for eng ona mosadi ya ntena jwala ka eo ha ke kwahle ke nka ba babedi ba o qetela fela ha qetile ke lo robala ka 11 o'clock nna ke kwala nna ke zenzile and November ya ba le bothata ka nna ke nna eng a ka mpata tla thola hala ya requestang ke ma ya batla o mpotsa le ya batla o nrwaka ke na taba fela nna nnete ke tla ipa fihlela morena jo sa gotla ha e ntsa ithetha bantwana bam ntsa ithetha le bane ba di mini stroke ba di kwai tsena le mini stroke yang kwana motho lo fe ba gotla ka kwainyane nang le mini stroke e se shwele ha e sa gona ho tsoa ke nna eno a gore ke nke mmamedi ke tsebo o tsamaya nna no visto Paulina I'm good my baby, how are you? I'm also
so good. Nna go rata mpeng tata mo go tihla o bua dinnete tsa bophelo. Auhle. Go rata kalafo bua nnete re phela lefatsheng la batho ga re phele lefatsheng la manyelo imone. Ai, on khothatsa wa tswa ke le ba poli man. Good night. Good night Nana, good night Miss Katabon. Ha ke tsebe ke Miss what Miss K? Ashen tatele kae? Re tele ka ba baby. Re teng, wethe ntho e o e buang ne le nto e khulumayo nje mina ngiphuma kuye. Yo ba ngivalele cage baba. Ngisabafuni nje makaqala ngibona nje iring ngibaleka futhi angibuzi. Wakufanele cage. Wangivalele cage ufana. Ujabule wena uthi nobi nangishade nomuntu uthi uzodivorce. Uthi uzodivorce. Ne-iPhone. Huh? Amthengela ne-iPhone. Ngithi bengu-iPhone girl. Oh, ubunga iPhone girl. So mina ngiyabonga makhuluma izinto esifana nalezi because they do happen, hey. Thank you so much. Thank you so much, my so girl. much. I love you. Mwah. Love you too. Love you, my baby. Love you. Ha ke sa bona hantle. Jwale tjena se ke tla o bona ha o kena o mang wena he. Moruti. Hi, my baby. Today one. Ai, raurata Luna, le thabetse fela ntse ke ba ka mini stroke nyana tsa le tsa dikwainyana. Gona le baitu bana ga ke tlo tswa campus ke eme mo staring ke eme tse tshome ko ntaro watla ke eme no motse ga stare mo sa itinye kha fa tla go ta Audi etla motho te khaemela ra pare ga tse a re ke kopa dinapa ke a ka gana a ru ko ke a ru distraction a ru se tlo Oh no, buila ka mini o botsegare ke ka be ke mo shebile ke re ga mo bona ba batla go ntsha botlhajwa ba bona go ntle. Thank you so much, my baby. Good night, Muruti. Night, my sweetheart. Night, my sweetheart. Night, my sweetheart. Guys, kia kwa. Night, I'm closing. Ako ba no my hair, kapa umang. Sister Jacobet. Hi, my sweetheart. I know, Sister Jacobet. Oh, you to say the 100%. I'm hot when Katili. Wait a minute. Oh, Divo. Oh, let my rack, my rocket, Isele na hatute ngwana ka ke le pala ke le patla ha o sa ba le le rakonyana next winter. Hankatsa mahlahla them. Oh, go go di tsona ke tsene mono go ke mathata di go go di tsona. Sister J ga le bo ha o se ba rata. Auhle. Molaetsa wena ga o fumana. Wow. Wena ga o fumana. Teaching tse re di tlhokang ga di fumana wena Sister Jacobet. O se ba wa ema go hang go ya pele ke mo re yang. Wow. Ntse go ithuto tsena Sister Jacobet manyalo mangata ga tata senyeha. Auhle. Wena Sister J o no go botsa taba tsa rona batho go sala molaetsa ga o fumana. Ile buile Sister J ma le weekend monate. Thank you so much, Favor. Thank you so much. Man, more Hello, family. Yeah, well, family. Yes, Matali. Wait, sige, o tla le one sentle mo le gore ba le ba go gamola bontate ba fihla metseng ba gamogile ke a tshega ke re ke rona bao ano mola ha o tse o feleletsa anong gore ba re tsentse ka motlase ga sekotlele hey
ka utlwa e nkgotla ke re ya ba ntse ka motlase ga sekotlele ene ke gana go tswa ka motlase ga sekotlele ke ntse ene ntho e ke ratang ga le bone gore le a tsofala mare ke a kgora one day taba ke gore kgoro eo ga ena anything o tlo kgora o etse eng mohlang a gutlelang a hae o tlo qala o bona gore you have wasted your time ka nako eo no o tla nne o gore no tlo go jetse dintho tse di operator jwa ngwana rona di operator jwale ka titi kapa jwale ka stetsa se goritse forever se etsa fela o be comfortable o robale o relax se etsa ngwana a be comfortable a qetile a relax a phomole but when o goriswa ke ntho ye o senang di agreement ye o senang di eng a ngwana rona kubai kaofela ha lona le dirisitse ke yona ntho e fela gore lona le a gora kaofela I understand le a gora but ka bomadimo o gora ka ntho ye o senang agreement ga ona next le ho sane o se e ka tswa e fedile ho sane o se ene bohloko ba bona batho bana ba nka maphelo a lona ba e demo ne mohlang a tswang go bophelong ba hao go sala a hell of a gap e tlo etsang gore gape o tshwanetse o batle e mong gape ya jwalo bye I love you dula ka tlasa sekotlolo seno sa hao I love you Samo dula meiskata I love you bye hello family hello Novi, hello my sweetheart how are you, my darling? I'm good my baby how are you Yes, Sister Jockbet. Today we will let where I know out where I know the issues to marriage Jabu fat and set like a Friday here next week assembly But what I would like to emphasize and what we are turning a blind eye on in the medical industry, we are always seeing women that are coming for reconstruction of the vagina because vagina janong motho shite a nyetse ho ruwa lebelela o nyaka history or I just recently got married but now I am afraid that now my vagina is not going to satisfy my husband so only fear of the unknown because as you have said that person didn't want to get married at the right time. So then the reconstruction of the vagina, what it does, it makes it to be smaller. Enjoy. So now, if we stop playing games and understand we're not getting older, we're not getting any younger, we are getting very old. Ne? The stroke, the mother, the high blood pressure, the sukiri, the papa, the makuranya, the barking, the mashocha, IDP, the rapella pill before toga. So we must just be prepared. I get everything no. And eleven no. So in 2 centuries, when as was said, our rapella before it's over day. Because one of our common take a 1K, but I get blind, no. But I get you and it over there, no. It's just going to be like that too. Jochbet, you're and Irang, sent to a papa telebill, we rabellet, go with them borrow or their all night prayer for dinner it's away. And issue ever said, we always see women, but I did rata strata, but home demand the women. Basa di rata strata na kanti banna le ba fana ko man le ba phethelana ko mangare banna ba lena ba re seria mara hape banna ba lena ka ba re bona cream and cherry on top of the cake gore watswa they feel like you are heaven on earth na hano go ka mo taste ya fela aga sa gutlela hae
o hana go tlela gae o re ke re ke nna monana Wow. a ba re direle cut ene jalo nka re tlhalefile no ro nyaka copy ya karata ya Hey, bank. no etswe di copy no. O bua nnete. And then what you don't understand, and this is what I'm saying now, I've seen a lot of us have turned our screens into purple, right? This thing yeah, the gender-based violence and stuff. Mara, what we don't understand is that women are against each other. You do not fight that woman. You must fight this man. This man is the one that went there. Are you from Sadula Mudavazo? Are you from Monati? Aba Mudetaka Skrumel. I'm Dubai trips, by the Dubai trips by the vacation. When out there, Oshalaka Murai. Saka Hoki Porto 24 hours. Well, no probably the poto. Eh? O ile se shebo bile o bile wa mo reminder o ska le bala shebo. Antu le bele teng, o le bele di mabonza. Hi guys, girls, we can do better. Can we stop being our own worst enemies? This purple screensaver, can it remind us, Horena, we should not be our worst enemies? I fight him, but never or never do it. Go next door, or next door on a lane. Because go next door, Kushamanad. Sefabana hle. Right. Kushamanad, Novi. And what's worry? Ya white talking, yes. But when I will make like a lega premasto. But premasto, we have a wreck. Tampi, bye-bye. Thank you so much. Bye, good night. I love you, Tam Tam. Love you too, Novi. Thank you, my sweetheart. Thank you. Dumela ntate Moruti. Abuti wa ka, Le kae ntate Moruti? shapo jwa ngwana mme man. A monate ntate Moruti, moahisane wa ka ka mona tsa Moruti. Ho kae? O wentse ke ka mona ka Teflacht mona haufinyana le wena. Oh. Ee. Ha e sale ke o shebile. Tseba Moruti ke na le ditaba tse ngata empa ntho tseo di buleng ke nnete kaofela. Ke nnete. Fela ke batla o tlo ntwetse ntho e le nngwe Moruti hle. Ka ba dikaletsa tseo di thalehileng hloohong ke tsamaya. Ke tsamaya hle mohlanka modimo. Dikaletsa tseo. Masale ano a hao ano. Ke Moruti. Mpola ile ha o ntso o tla ja ifiane ya ke bona o hla ka letsa engwe go ne di ka tlase ka bonate ale ke re Moruti wena o nkile le ditšhoko tsa bana ba sekolo ya le tlo mopetsi wa fatlhose Moruti Tate kupa khawelele nnahle. Kupa khawelele nnahle kuba itate hle. Guys, ke ka ba bedi ba patela. Hello? o nate ntate Moruti Thank you ngwana mme. Pitsi. nate Moruti Thank you. ke baketse fela ntse ko bona fela mona dikaletsa tsa o tse so dikaletsa tsa o tse so mare ntate Moruti ke batla o njetse fela ntho e le nngwe fela ntate Moruti Okay. nna ke ipatlela fela potso e le nngwe fela ntate Moruti le nna ke kgone o sakama fela ke a bona le wena o monate mo ntate Moruti Okay. ntate Moruti tshwarela motho le godimong kapa lefatsheng Modimo re fa tshwarelo ntse re le lefatshe mona date. ra hlola ntse re le lefatsheng mo Modimo re fa tshwarelo re fa grace. Tsatsi la ka tlolo le atla mare Modimo re fa chance ya go repenta. ya go repent Ndati. ya achi
hona le toka e fitang kukwisiso ya bophelong bo re bophelang. O bona jalo wena ka la bobedi ka la boraro ka Mantaha ka 6 ka 7 o'clock ke ba ka manyalo le ka di relationship ona mona ka la bobedi ke ruta lentswe la ntate Modimo ka la boraro a ka 7 o'clock ka la bobedi ke ruta lentswe ka la boraro ka 9 o'clock ke bua ka manyalo le ka di relationship ka la bone ke ruta lentswe la ntate Modimo ka la bone jwale tsela tso di buang di batla la bone ka la bobedi go ba ntate. Thank you, man. Wena wa qetela ha isa lu dula mona ka bo phepele yona sa la dula mona ka bo phepele ke montsha guys na qetile ka Mantaha Royal guys ka Mantaha le a tseba re ke Royally abuti Royally Tate Moruti le kae? re tele kwa re teng ngwana mme wena o phetse hantle Ka mohau hle. thank you Bona motle jwa. Royal wa tsa tlise ditaba wena mara Kona ke kena Moruti topic re. se re qetile abuti se re kwetse khubai tlampana next week khubai thank you to Royal guys skala le bala ka Mantaha ka 7 o'clock ke ruta ka manyalo ke formal mo ke dula le also lovely ke dula le bo Bishop Moloi ke bue le bo man Dr. Rick Aufela ka 7 o'clock ka Mantaha ruta ka manyalo le ka di relationship and then ka Tuesday ka 7 o'clock ke ruta ka prosperity ya bana ba ntate Modimo re le bana ba ntate Modimo re atleha jwang ka la bobedi ke ruta ka prosperity ka la bobedi ka Mantaha ke moruti ka la bobedi ke moruti ka la boraro ke moruti ka la bone ke moruti ka la bohlano ke sister Jacobeta nna ka Friday ke sister J nna ka Friday ke sister J so ka Monday ka 7 o'clock ke ruta ka manyalo le ka di relationship ke le formal ke le Pastor November ke tsamana bo Bishop Moloi Dr. Rick Aufela re bua ka manyalo le ka di relationship in a formal way ka la bobedi ka 7 o'clock ke ruta ka prosperity ke a ruta ke le moruti ke apere ke le smart ke ruta lentswe la ntate Modimo ke quote di bo Jeremiah bo Luka bo mang ka la bobedi ka 7 o'clock ka la boraro ka 9 o'clock bosiu marriage and relationship 9 o'clock bosiu Motheo FM but ke le live Facebook nyaka ka 9 o'clock bosiu ke ruta ka manyalo le ka di relationship ka la bone miracle service ke rapella batho ke ruta lentswe la ntate Modimo I'm a man of God ka la bone and then ke rapella batho ke ruta ka di spiritual matters the spiritual husband spiritual wife ka la bone ke ruta ka tsona ke rapella batho ka la bone then ka Friday ka 9 o'clock ke sister J Khubai ka Friday ke sister J yana le bothata hae ho hle ma batla mo ya teng yana le bothata kana I love you guys lona ni tse le batla request le batla ntle lona le na mabaka mara ha nna mabaka thank you paske ka link le tlo robatsa late guys thank you so much una le mona ba le lona ke ta kopana le lona hape ka Monday Tuesday Wednesday Thursday and Friday God bless you. Osale ka be ke le Kimberley. Nna tlo go re a tlo Bloemfontein ka di bike le Rough Diamond tlo be re le Kimberley. Ma Kimberley, Dr. November is coming tomorrow. Ka be ke le Kimberley ka osane ba batlang ho pona a re kopaneng Kimberley. Ba batlang lenyalo a re kopaneng Kimberley. Ba batlang banna ka be ke tsama le banna ba sa nyalang ka be tsama ka di bike. Oh, number yaka 073 202 9079. Can you repeat that? 073 202 9079. Kia cancela ka manyalo, kia motivator, kia etsa pre-marriage counseling, kia nyadisa, kia na le mangolo a nyadisa. Mfonela ha ke tsebe ke ka Kimberley. Batho ka mfonela fela ke tla o fa direction ka pon romela WhatsApp. Location Kimberley. Ke go ba le romelle fela WhatsApp guys. Ha ke tsebe ke tla be ke le ka so that
ha ke fihla Kimberley ke le jwetsa hore ke tla be ke le ka that ke a nyadisa ke etsa pre-marriage counseling ke etsa everything. Sometimes if le groupile le di-couple le batla hore ke tle nka tla hore na le Joburg le Pretoria le Durban le Cape Town wherever mo le leng teng, if le groupile le di-couple le batla hore ke tle nka tla free nka tla mahala ke tlo dula le nna. O bona nna manyalo a nhlotse 2 times mara letsatsi le la ntse ke dumela lenyalo ene ho nna lenyalo le very important. Ke rata lenyalo ene ntse ke tlo nyala. That is why no so langa ke soka ke nyala mbe ke thuse lona ke thusane le lona hore le se la faila manyalo a rona because rona re hlokile batho ba re thusang ba re rutang. So nna ke decide le hore lona ke tlo le thusa. Ke atla Val e groupeng nna ke believe manyalo wena Maseko ke dumela lenyalo with all my heart and ke le rata ka pela ka kaofela. And now I'm not going to be a boyfriend forever, never. I will never be a boyfriend forever. I want to have my own property. I want to own my thing. Ke batla ba le lelapa la ka, ke batla ba le mosadi wa ka. Lona ba nang le ba dumaitseng ba decide lo ba dinyatsi le ba decide go change banna chintshang sebedisa dikwai tsena tsa nna mohlang di le twebe ele twebe kwai ele twebe tla bile hona le batla ngonyalo basadi ba bangata mohlang kwa e se la sledu e se kuku e se la sledu e se le ketlile e ntse kona tla bile batla ngonyalo. Nna ke dumela lenyalo ena ona mohlang ke tlo bua lenyalo hampe. Ke rata lenyalo ka pela ka kaofela. That is why ke rutang ka lenyalo, ke rutang ka di-sex, ke rutang ka eng. Bye 073 ba batla go kopana le nna Kimberley 073 202 9079 073 202 9079 ke tsone 073 202 9079. I love you guys. Bye.